Mu biyaga bigari duhere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amasezerano yo guhagarika intambara atubahirijwe. Umutwe w'inyeshyamba za M23 zirwanya ubutegetsi muri icyo gihugu wigaruriye umujyi muto wa Ishasha uri ku mupaka wa Uganda na Kongo. Ingabo za Uganda ziravuga ko abapolisi 98 bahunze kimwe n'abaturage bagera ku 2,000 bageze muri Uganda. Ignatius Baizi ni wari. Abapolisi 98 bahunze baturutse ku bigo bya polisi bitandukanye mu bice byegereye umupaka na Uganda. Igisirikare cya Uganda kivuga ko abo bapolisi batangiye guhunga kuwa gatandatu kandi ko bahunganye imbunda bari basanganywe. Biravuga ko benshi mu miryango yabo bapolisi nabo bamaze kwambuka babasanga. Umuvugizi w'igisirikare cya Uganda gikorera mu burengerazuba bw'igihugu Majoro Kichoncho Tabaro yatangarije ijwi rya Amerika ko abo bapolisi bakiriwe neza kandi ko bazafashwa binyuze mu nzira za diplomasi kugira ngo basubire mu gihugu cyabo. Ati baturukaga ku bigo bya polisi bitandukanye nka Nyamirima, Buganza na Nyaruhanje bafite imbunda 43, baraziduhaye turazibika. Igihe M23 yasatiraga Ishasha barambutse baza mu gice kirimo amahoro. Turimo kubitaho kandi barinzwe n'amategeko mpuzamahanga. Dutegereje andi mabwiriza kuva mu nzego za diplomasi ashobora kuba ayo kubaha inzira y'umutekano kugira ngo batahe basubire mu gihugu cyabo nk'uko biteganywa n'amategeko. Ubu turimo kwita ku byo bakeneye by'ubutabazi. Tabaro yasobanuye impungenge z'umutekano Uganda ifite kubera izo mvururu ziri mu baturanyi, cyane cyane hafi y'ahantu haherutse gufatwa n'inyeshamba za M23. Uyu yatanze gasopo ku mitwe ishobora kuririra kuri ibyo bibazo by'umutekano muke ngo bagabe ibitero ku butaka bwa Uganda. Avuga ko inyeshamba za ADF zirwanya ubutegetsi buriho muri Uganda kenshi zifuje kwinjira muri Uganda zinyuze kuri uwo mupaka uri mu maboko ya M23. Of course, apart from ADF, there are several militia groups. Ati usibye umutwe wa ADF hari indi mitwe myinshi yitwaje intwaro nka Nyatura, Wazalendo, Fuka n'iyindi itagenzurwa na leta. Muri urwo rujijo barashobora kwifuza kwambuka umupaka kugira ngo batere umutekano muke ku ruhande rwacu. Urugero, ADF yagerageje cyane kwinjira muri Uganda binyuze muri aka gace ariko birananirana. Turaburira rero itsinda iryo ari ryo ryose rizagerageza gukoresha aya mahirwe ko nibagerageza bazabyicuza. Mu itangazo igisirikare cyasohoye cyavuze ko impunzi zirenga 2,000 zahunze iyo mirwano zinyuze mu mayira atandukanye zituruka mu turere twa Katwiguru, Kiwanja, Binza, Kiseguro, Kiringa n'ahandi turi muri teritwari ya Rucuro mu ntara Kivu ya ruguru. Ibiro bya Minisitiri w'Intebe bishinzwe impunzi byavuze ko izo mpunzi zajanywe mu nkambi z'agateganyo za Nyakabande, Igisoro na Matanda mu ntara ya Kanungu. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ko byari byifashe ku mupaka w'Ishasha ku cyumweru ndetse n'ubu riganira n'umuturage Asimwe Charles utuye aho ku mupaka wa Ishasha ku ruhande rwa Uganda, maze asobanura ibyo yabonye igihe M23 yafataga umupaka w'Ishasha nuko hameze muri iki gihe. M23 never exchanged fire with the government as they entered Ishasha. Ati M23 ntabwo yigeze irwana n'ingabo za leta bafata Ishasha. Bingiye mu mujyi nta kibazo, bakirwa n'abantu bishimye. Bageze ku mupaka abayobozi ba leta bose nk'abashinzwe abinjira n'abasohoka, abashinzwe gasutamo na polisi iyobora umupaka bose bahungiye muri Uganda. Nyuma yo gufata uwo mujyi nta muntu wongeye guhunga, ahubwo twabonye gusa abantu bishimira M23. Kuri ubu nta gikorwa kiri ku ruhande rwa Uganda. Amakamyo yahoze atonda umurongo ategereje kwambuka umupaka ntabwo ahari ubu ngubu. Hagati aho Ishasha ubaye umupaka wa gatatu wemewe hagati ya Kongo na Uganda wafashwe na M23 kuva batangira kurwana guverinoma yabo mu 2022. Babanje gufata Bunagana ikurikirwa na Kitagoma. Umupaka wa Ishasha uri hagati ya parike ebyiri zikomeye arizo Bwindi ituwe n'umubare munini w'ingagi na Queen Elizabeth National Park nayo ikomeye cyane mu bukerarugendo bwa Uganda.
imirwano iheruka yatumye Ishasha ifatwa ibaye mu gihe amasezerano yo guhagarika imirwano hagati y'ingabo za Kongo n'umutwe wa M23 n'umutwe wa M23 yagombaga kuba yatangiye gushirwa mu bikorwa guhera kuri iki cyumweru gishize. Ayo masezerano yari yemejwe hagati y'u Rwanda na Kongo babifashijwemo n'igihugu cya Angola mu murwa mukuru waco Rwanda mu ntangiriro z'icyumweru gishize. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda. Haza kuvamo muri Ituri noneho haza za Kodeko, muri Nord Kivu haza za Nyatura, za PSLS, za Ndesere Nove, muri Sud Kivu haza kwiyongeramo za Biroze Bishambuke. Ubu ngubu bari ku extermina abatutsi b'abanyamurenge hariya muri Hopla. Alors ibi byose rero, ibi byose yari plan ya leta. Urumva ko bitangaje kumva ko leta yahereza ibikundi nk'ibi ngibi. Ubu ngubu dufite 300 groupes armés. Mu cyumweru gitangira ngo liste yose muzayibona kuri site ya Top Kivu, tunasobanura ukuntu batangiye n'ibikorwa byabo n'ukuntu babaye finance naho bakura amafaranga muri cadre yo gukomeza kwensekiriza est ya Congo, dans l'objectif ngo ni nationalisme, ariko nge nita nationalisme négative dans le cas yo kugira ngo ba exterminer umututsi. Abangaba bari bahari, hari izindi groupe étranger n'ubu zihari, hari na zimwe batajya bavuga kandi zabaye hari mwakara karere kuva muri 2000. Muri ya 2000 niho FDLR foka yatangiye, ariko yaje kugivamo ibice, nubwo yose bahita ngo ni FDLR, ariko habayemo ibi groupe byinshi. Habaye FDLR foka, haba FDLR Soki, habaye FDLR ya Gavana, bahitaga MP ya Gavana, ngira ngo intare za Sarambwe za Munetraligera hara muri groupe Mayabinza. Hari urudi runana, hari inaramwe zari zibumbiye muri CNR Intwari, hari FDLR Mandevu, ababaye hari ya Mubwiza, ababaye yara kwa Simoni, ababaye mwakara karere ku Itabi. Ngira ngo uyu Mandevu muramuzi, yayogoje ayogoza hari ya ku Nturo, ayogoza ku Makara, ayogoza hari ya Kirorirwe. Uyu FDLR Mandevu niwe wari deployinze hari. Habaye FDLR bita RDI. Iyi RDI niyo baga hariya mu Rutare, hariya za Tongo. Habaye RNC, Rwanda National Congress, nayo yohereje n'ingabo zimwe turaza kuvuga muri urugamba hariya muri Ntuza, zari zamaze kugerana hariya za Nyamirima na Ishasha. Habaye aba FDLR bitaga ni PDR Ihumure, hari FDLR yitwaga Fronader, hari nitwaga CNRD. Ibi byose ni bikundi byari biri mwakara ya karere, byose bihiga umututsi, bikorana za incursion mu Rwanda. Nyango ubwicanyi bwa nyuma muheruka ni buriya bwabahera mu Kinigi, ibu bwakozwe n'iyi MP ya Gavana na Rudi Urunana avec ingabo zimwe zari ziri declara ko ari za RNC. Alors ku kote ya Ntuza ya ibindi bikundi by'Abagande, hari ADF bita MTM, n'ubu ngubu narahari. Hari ADF Baluku, hari ADF Matata, hari ADF bita Mwalika, hari ADF bita Feza, hari ADF bita Ifumba, hari LRA, Lord Resistance Army ya Joseph Kony. Aba bose babaye mu bwicanyi bw'indengakamere, ariko nta n'umuntu n'umwe ubashiraho responsabilité y'ubwo bwicanyi. Tugiye Burundi, hariya muri Plaine de la Ruzizi, hari yo bita FNL Inshuti, hari FNL abanyagihugu, hari Red Tabara inahari n'ubu ngubu iri kwica, hari FNL Nzabampema, hari za Forebu. Ubwicanyi bwose bwabaye hariya n'ibi bikundi by'Abarundi bica abakongomani. Personne ntawigeze avuga ko Abarundi bakoze genocide muri Kongo, kandi ubwicanyi bwahabeye n'ubw'indengakamere, bica abanyamurenge, bica bakora za attaque hariya muri Plaine de la Ruzizi. Personne n'en parle. Groupe ni nyinshi, babwiye ko liste tuzayipublia je pense la semaine prochaine. Turacyari gukora mise en page, ariko amadone yose turayafite. Ibi byose Constant Mutamba ngo agiye Kisangani, ngo agiye kurira ngo ubwicanyi ngo bwabaye, kandi urebye ubwicanyi bwabaye ababukoze bose bari hehe? Bari muri leta. Bemba ari muri leta, Constant Ndima ari muri leta, Musa Nyamwisi ari muri leta. Ba general abo nababwiye ba Constant Ndima ari muri operation bita effacer le tableau.
yisha abantu hari Kisangani bari kubishira ngo ni ibihugu by'abaturanyi ngo byisha abantu kandi ari Constantima ari muri leta banamuhembye kumuha gouverneur militaire anagiye gufungwa kubera yishe n'abandi bantu basaga 150 igoma. Ibyo byo negeje bundi mwese murabizi, baramuproteja. Les vidéos zirahari atanga ordre ngo bice rira dini rya Bazalendo hari igoma, plus de 150 personnes tuées, ahubwo ubu ari protégé. Il roule grosse carrosse Kinshasa, ari muri appartement nziza, nicyo Tshisekedi yamuhembye parce que yamufashije kwica abatutsi ku nturo, bica abantu hariya bakata imitwe abantu Isake. Ngira ngo publicité mwarazibonye bitara mutu ya mutusi yango tozotambula nango kumuhemba, bamujyanye Kinshasa bamugira baramubitse kandi arahembwa. Ariko uyu munsi ngo Genocoste ngo massacre ngo yakozwe ngo n'abanyarwanda yakozwe n'abatutsi kandi abishe bari muri leta, abishe bara arabayobozi, abishe bafite amafaranga banapiya igihugu kandi barishe abaturage. Alors urumva ko hari contraste ikomeye cyane. Izi groupe zose rero zari zifite mission zitandukanye. Hari zimwe zifite des visées politiques, bien nka FDLR, nka za FNL n'iki bafite des visées politiques, ariko hari abandi bafite ama objectif juste ari criminel. Nta mwanya dufite wo kugira ngo tujye dushiraho groupe n'indi ngo muzabibona muri yo rapport turi gutegura. Hari abandi bibereye nk'amarezo juste yaba bandi armée kugira ngo bishakira amafaranga, et d'autres barabapiyere binka abandi arabakrezere mu mamine hirya no hino kugira bishakira amafaranga. Ariko bose bari protégé na leta kuko bose batanga raporo kuri leta. Muri aya magroupe ntabwo ari benshi barwanaga, ni bato, ariko hari zimwe zajya zirwana n'izindi, ariko hari zindi zari zarasinyeyo bita pacte de non agression, bari bagiye bashyira hamwe sana nk'ara ba Raia Mutomboki. Raia Mutomboki yonyine yari ifite ibikundi bisaga nka 15. Raia Mutomboki finani, Raia Mutomboki y'abatembo, Raia Mutomboki y'abanyanga, Raia Mutomboki y'aba ainsi de suite. Izindi zari zarakoze alliance, n'ubu zakoze alliance na FRDC, iyo ndavuga wenda icyo cyageza 98 kweza 2005, ariko ubu mwese murabizi ko babaye noneho bose aba reserviste, yaba FNL yaba FDLR n'abira bikundi byose nababwiye, yaba ADF nalo nabira bikundi byose nababwiye, yaba za Codeco, ubu bose leta yamaze kubagira ingabo z'igihugu. Nuba ngo abisha abaturage leta yabahaye yabahembye kubagira ingabo z'igihugu. Ubu ngubu bakaba bari finance yaba imbunda yaba masaso n'ibikoresho n'ibyo kurya leta. Alors ki ninde wishende aba groupe zose mabwiye zakoza amarorerwa akomeye cyane, bishyuzaga amatax. Ngira ngo ababizi nkari ya kirorirwe hariya ku nturo, muzi ko umuntu wese wari ufite inka yagombye kujya yishyura entre $10 à $20 kuntera hamwe kugira ngo inka ze bataziba. Ça personne n'en parle. Pillage zabaye hariya muri Busendo, hariya muri park ya Virunga. Pillage zabaye mu nzira hagati ya Kicanga ujya Mweso umanuka za Kalembe. Pillage zabaye muri amihanda ya Zangungu hirya no hino. Aya magroupe yakoze amapillage, bakoze ubwicanyi paselema, ubwicanyi busanzwe, ubwicanyi ndenga kamere, bakoze za kidnapping kugira ngo bajye babona za rançon, bakoze amatorture, bari bafite amaprizo, bari banayafite icyo gihe, bakoreragamo za torture, basaba amamande abaturage. N'abantu babaye inkara za Bishusha bazi FDLR umwe wari uhari witwaga Nsabimana, amande nto yafataga ku baturage. Umuturage yafashe ngo kubera atamuzaniye igitoki gusa, habara bavuye araza gitwaye uvuza Gashavu ko ni wahayoboraga za Mashango, ukamanuka mu Mavoka, uzamuka za Kiringa na Ntuza, ni wari uhayoboye aho hose. Umuturage utaramuzanira igitoki, amande make yamusabaga 500 by'abakongomani. Umuntu akagurisha imirima yose, akagurisha imirima nka hectare zingahe, hectare yiri yasigura ngahe, ko hectare bayigurishaga nka $100, akagufata n'imirima y'ideni kugira ngo ajye kwishyura ura commandant Sabimana wa FDLR wabaga hariya. Ariko ibyo ngibyo byose personne n'en parle.
ngo jenoside ngo yakozwe n'u Rwanda ngo n'abatutsi muri Genocost. Bakoze za mariage forcé bravo forcé, abantu bakajya kuba pasurira imbaho, ngira ngo ababaye inkara za Bukombo muribuka biriya biti byose byabaga hariya kugeza za Sisa, interamukuntu zagiye zigenda zikabikata bakikoreza abantu imbaho bakazijyana paka y'Imweso aho